Mislim da je bio rukometni ambijent, veliki. Čujte, ovaj put smo mi slavili, mislim, ja mogu jedino reći to, da se zahvalim igračima, da im čestitam na velikoj borbi, na disciplini i što da vam kažem, jednostavno nemam što da se kaže. Još čestitam i šta da vam kažem, nemam riječi. Želio bih kao prvo da se zahvalim igračima Vardara na jednoj fer i korektnoj borbi, da se zahvalim publici na fantastičnom ambijentu kako protivničkim navijačima, tako i našim, koji su istina u ovoj utakmici bili u manjem broju, ali su nas bodrili svih 60 minuta i hvala im puno što su došli. Što se same utakmice tiče, sigurno kao i svaka utakmica u Ligi šampiona, kao svaki derbi, bila je izuzetno teška sa puno naboja. Ušli smo u nju rasterećenije i pokazali da niko ne bi trebao da nas otpisuje prije roka. Koliko nam je u prošloj utakmici falilo nekog entuzijazma, borbenosti, mislim da smo to danas nadoknadili prije svega fantastičnom borbenošću u odbrani i dosta povezanom igrom u napadu. Moram da spomenem da je Darko Stanić nametnuo veoma visoke standarde što se tiče gola i golmana i da partije koje ja pružam su možda i rezultat toga što želim da se nametnem u takvoj konkurenciji, možda ružna riječ konkurenciji, ali veoma je teško. Izuzetno mi je drago zbog današnje pobjede i najviše od svega želim da se zahvalim sa igračima na fantastičnoj borbenosti u odbrani i da kažem da su mi mnogo pomogli i da bez njih ovo ne bi bilo ovako.